Oke. Para penonton dan pecinta sepak bola di Gor Haji Agus Salim Padang, mari kita beri sambutan kepada tamu kita dari PSM Makassar. PSM Makassar always lose. Hari ini kita main di lapangan yang mana catatan kita PSM selalu kalah di sini. And this team on January going to be more strong because I know they're going to sign many players. Dan di Januari tim ini akan lebih kuat karena saya tahu mereka akan rekrut pemain-pemain. So guys, if we have 7 points, we start today. If we not win here, we're going to have serious problems on second round. Artinya kalau kita cuma kumpulkan 7 poin, realitanya kita tidak menang hari ini, kita akan punya masalah serius di putaran kedua. If we not win today, Kalau kita tidak at menang, least that I see that you work hard to win. paling tidak kalian kerja keras. Saya lihat kalian jaga pertandingan, kerja keras, berikan segalanya untuk menangkan 3 poin. If we want to win something today here, everybody must show since the first minute of the game. Kalau kalian mau menangkan sesuatu di sini, teman-teman, kalian harus lakukan yang terbaik dari awal sampai akhir. And who's on the bench, start on the bench, must be focused. Dan yang di bench juga fokus. Because after when you come inside, you must make better or at least the same of the Paling others. tidak kalian angkat tim, berikan yang lebih baik atau paling tidak sama dengan usaha yang teman kalian berikan. You want to win? I want to say one thing. The coach say never win here. Oke. Coach bilang tidak pernah menang di sini. And they want to make a story here, to win here. Dan kita mau buat catatan sejarah untuk menang di sini. But for me, I don't like this history. You just win.
It's just Kita harus menang saja, itu aja. the story I want to make on this team is win the title. Or the league, or Shopee Cup, I don't care. I want to win the Sejarah title. itu kita sudah menangkan liga. If we want something today, Kalau kita this guy, for the game 50-50, it's just attitude. You are better. We are better. Just on attitude, this guy can be more. kalau mereka bisa menangkan sesuatu di sini, itu saja. Kita yang lebih baik, attitude teman-teman. of everybody. Halo, kalian. Berakhir pertandingan babak pertama antara Sinabung FC berhadapan dengan PSM Makassar dengan skor sementara 0-0.
Terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir. The team never collect points here, collect a point. It was not the history that I want. I want to win. Sebenarnya kita ambil poin di sini. Dan kita buat sejarah, memang bukan sejarah yang kita inginkan sama-sama, tapi kita buat sejarah dengan mengambil poin di sini. It's not going to be easy to collect points away. Dan saya sampaikan untuk pertandingan selanjutnya tidak mudah untuk mengambil poin, teman-teman. So we know that next match is at home, but it's not at home. Because Cornell play on the same Iceland, so we need to work hard on these trainings. Be mental prepared because opponent is strong, and we must be strong also. Bukan kandang kita, lebih ke kandang mereka daripada ke kandang kita. Mental kalian harus kuat untuk pertandingan ini. Guys, if we compare, we create more chances of the matches than opponent team. Kalau kalian bandingkan teman-teman di banyak pertandingan, kita selalu punya peluang lebih banyak daripada lawan. And last training when Kalegoa, when I saw the defensive transition, I collect the video and I show you yesterday. Di latihan how we was in Kalegoa, defensive transition. Saya buat analisa video dan saya tunjukkan kalian transisi bertahan. Dan bagaimana kita kemasukan hari ini transisi bertahan. So now we cannot make nothing about this match. We need to work hard for the next one. It's not going to be easy matches. Kita harus persiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. And now we're selanjutnya. going to lose players. That That usually our option. But other players Tambah lagi need kita to akan work kehilangan hard pemain to replace them. yang biasanya adalah opsi. And this is a squad. Tapi siapapun And this is a yang family. ada di dalam tim, kalian harus bekerja keras. Kalian harus bekerja keras untuk mendapatkan posisi tersebut karena ini adalah tim dan ini adalah keluarga. Now it's the moment that players that are here training with us that don't have too much minutes show me that you are helping on the training. Sekarang waktunya bagi kalian pemain-pemain yang belum punya menit bermain. Ini waktunya untuk kalian tunjukkan bahwa kalian layak untuk mendapatkan menit bermain. Okay guys. Okay.